ole amasain clear tu te chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei news thar arat om le tlat mai ni kan hriat angin Davida thina chung changa khan pastoral muchianga anti kha mi tam tak chuan in an ring hlela dop sela enge motal chu ashria ang ti te tam tak anomani amaro chu hei Davida Nu khan pastoral muchianga kha angai dam tlat moi hei hi mi then khat phe chan avan ro pui em ti te tam tak anom ngala ni amaro chu mi then khat chun an dem viawani engpo ni se kan chiarang pastor lel muchianga chuanin Davida chu ngaidam theilo ma se Davida Nu ero chuan Christian kan ni na awangin pastoral muchianga chu angaidam theita amen ti in aron post school mai hei hi mi then khat chun soitong khan Davida Nu hi awahan mol ve afa pa po mangai lo mi ti te tam tanganomani amaro chu mi then khat ve thum kha chuan Davida Nu hi afakom hle mai pastor ipon ain ton tlak zo kani e tiang chi te tam tanganom nuk bokani engponi se Davida Nu din muna hian hanin chan taila pastor hi kan ngaidam theyengem nge nia a top thlengin thil ti chual tu akai kuang bera an man thleng kan tang don ti te kha khalawi ngai to lai poni se he kan muangin pastoral muchianga chu ngaidam theita amen aron te kul mai hi Christian ram inti te Christian inti te a chuan in ngaidam na hi ain me hlia amoi bi kani chan helai aron post chen kata hian pastor thlawang ron hote mo pastor lampang side bur de po khatam takanom ve bokani kanlal isua he khovela alen lai khan mu sit te deu so chilcha khumin a om khamo tur zelin ne na chu kan changang nung turin kan thianga thokrim te cholna nuam kan thlen thlengin tur zelin mangai kalta te nen khopui moi khi kan lut don si lelpan irong bol zena tura vengin ompui zel chero se anon ti velet hungania engponi se tun thil thlenga hian voin ni mo tukin zing thleng hian pastor kha ka demani ani kha lo ngai dam sela chu engkim afelang Davida po thi kher lawanga voin ni po hian a mel mu turala omang ti te khatam takanomani chu o moi ngoi ani china Davida Nu in Christian kan nia kangai dam ani aron tiang khan pastor ani na ang tak khanin han ngai dam theise Davida Nu po khan aron sei to kha kan video po kan muto anga poisa po kan pele mayang chaga pu khongai takin ka fapa hi ngai dam la poisa po kan pele mayang che athi don tak ngel ani khoin ka pu VDP te min phone sakram ro tia angen lom lai khan pastoral muchianga khan lo ngai thla chiangin dikhle mai kan phone ange ti theina kha han nei keu mai se vo in ni tuk in zinga hian Davida hi aladam nge yang ti kha chiang me ni amaro chu khati angkhan alau ti lo na samai sinen khan pastor po khan dem tu anga phata ni ya apoi tak zetani heti yang thil rap thlak hi Mizo society abik takin Mizoram chunga hian thleng to lo ram se tuna po tu nge in nam noi ti te Davida thina chung changa hian tu nge tual tha thu boy or thei tur ti te kha an la chui chiang mek zel ani kan rid ai tam te po hi an lo ni lawang ti po hi soi thei a om me lawani engpo ni se ani sina kan muang khan Davida Nu in pastor angai dam theita aron ti kha Christian ani na aron ti chiang le ani Christian tak ani na ron ti chiang ani chuti rualin mi then khat ve thung chuan Davida tan tu nge rek chuangai dop chuangai piang chu kan man zelang a thian ten ni emo pastor polo ni se pastor ni lem lo VDP lampanga de po tu nge akai kuang zinga tel chu kan rek chuak zel dor ani ti khan Mizoram police te aron tong chuak ve ti khan ma te pon lamek ani ya chu wangin he thil thlenga hian lawin nam noi amaro chu an la hriat fu lo an amani pon rei lo te an rek chuak dor ani ti kha kan hriat veka rin omani chuan pastor le Davida mai pilama khan khami poisa ru tu tak kha tungwe ari ti lai takha apoi mo lai chu ria kan video ma sa pakaron ti chuang khan pastor quarter misual luna nia anon tarlan kha Davida ke thalo mo ake ya thir phum mek nai la mek tan kha chuan han lon chawa han zuan thlaka chak taka han tlan zuina tur
chi zia zang kha ani lo ti kha chu kan hriat vekarin oma khatiang khan athalak te po kha aron post na sa viewani engponi se Davida Nu in pastor ngaidam ta amen aron ti akha tamtak chuan an helh na sa viewa chung chu hei comment then khat hi akan bi chiang le zoi dorani in ngaidam hi a tha a ngaidam thlap tur mimal takin ma se an thil ti sual man chu danin rorel ro se ti zel hi a tha ni aron ti ania heya om ngoi thawani chon helai hnuai hian ngaidam ani don pon vok tir phot tur alom ngaidam tlak ani lawa pastor in lani tir fo chuan abial chung member chu vanram a thlen pui theimewin in ringem aron ti hei hi aron type dik lo deuh leka amaro chu aron soi dik viewani chon an hnuai hian Davida Nu chuan pastor chu ngaidam na chan tur alo nei ve rengut emoni le enge a ngaidam chan ni ta ti te tamtak anomani hei hi a om viewani a chan chu pastor khan Davida kha avo ve mi lawa avo hlum tu apotel lawani amaro chu tuna aron soyang hian Davida Nu hian pastor hi enge ngaidam na chan tur anei enge a ngaidam chan ni ta ang atiang chi a zona ron om hi tamtak omani hei hi a om ngoi ani amaro chu chiang zoka kan thlir chuan pastor khan ngaidam lawa ti khan mai thai nu khongai thlak tak mai na angen lom na kha angai thlak sak do mi lawa keima thuni to lawe VDP lampangan ni to alo ti sak zel awang khan hetiang hi kan thleng chhota ne chuwangin pastor khan in abeng lo chungong tlat lo sela atun din mun hi athleng do lawa chuwangin pastor kha abul ani telani ti kha achiang ngoi mai ne chu tiang ten i wang chuan soitel lo thei ani lawa Davida Nu po khanin angai da mani nga chuan pastor kha awan nei hle ni ti kha achiang rangani heti kho phian thom an nei liana pastor telam hi voi khat po anon tong lowa kan lo thiam lo ani hi ti tal soitur po an nei lo hi pastor azonga pastor lak tak lo ber awan lo ni tak em an lo chapau ngot mai ti na thenin Davida thlawang aron haukul mai nia amaro chu ni china aron soyang khan enge pastor on dem hluai kha mitam takin no zo lowa ti khan pastor tan rum rut kha anom vele thua bokane helai anwai hian edik choi moina le pastor diriamna anirengot tun lai chu social media a rak pai hozi nga bik chuan thil dik lo lang ero chu ruk na le duty mi volum tu te an ni aron ti hei hi adik viawa chu ti rolin edik choi moina han ti ero hi chu a fuchi alowem o ti kha alawin enfiela apoi mo viawani chuan helai anwai hian ruk na le duty mi volum tu te an ni aron ti po hi adik viawa chuti rualin mi vuak hlum theina right hi tu man kan nei lawani ti ero hi chu kan hriat non on apoi mo ni sinot hian he pastor piang thar lo ti hriat chen hi a chhor zui ani nga chuan presbyterian ko hrana hian omzuna tlak ani to lawang ti te aron chongna bol viawani rom si pai ho po kha duain kut an thlak na ma ani aron ti bokan huai hian amen nuro pui tak le leina tunga tak nu mangai na thuk zia alo lang le ta lelpan malsom mol rose Davida Nu torna rap thlak tak hian zoram bi puiril ru a khoya mai thai chan heile khongai thlak tak hian pastor aw zolo ma sela a pathian chuan a ompuya amang an na aw o achanga anun ro pui zia hian mi te thin lung a khoi dang lam nge yang aron ti hei hi adik ngoi ani Davida Nu hin utling ril ru thata ka ni te ro chu achiang viawani he thil thlenga hian in ngaidam na ayro pui ero om don lo hrim ani ti hi achiang ani chuti rualin Davida ni lo tunge poisa ro tu tak hei engtigang an chui chuang mi pahni an ni nge in a hriat an ni aron ti bok khani Davida le du saka an rin do pringot ati khan an vohlum zui ani chutiang ani wang chuan he thil thleng mup mo he thina rap thlak tak thleng phena hian thil sol ti tu tak a kai kong taka kan ti a poisa ru tu tak hi tunge ni ta ang chu tu te emoni hian in an lo hreru rengem ti te ril ruwa alang theirum romani engponi se thil sol ti tu tak poisa ru tu tak chu rei lo te an rek chuangei po kan be se tak zetani